amangu tiziratura n'abantu kandi nazora zombekera no kwegesa umuntu ngo enjo kiwazitunga eco kurebero zirampera abana ishume fees ecyakabiri no food ndayango bwo kimburye pereza abantu barye ecyakashatu urasa kuzitungira ahi wagira ki ahi wabona ngwe no kwegesa abantu mangu enjo kininongi zirimwo mubazi kuzitunga kwanguhi Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni igana ezo kwereza uwo murebi wa Kivusi. Yes, buri sande shaha ishatu nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro bakumyaga atanu bo munyamugisha otaho mukazano ubwo rukuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha ishatu nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro atanu wabana kuza mukazano imata star yegito mukazano bugahati akarero nikagambwaho buri hamwe. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigezi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Yabana bakwana nire kabandi bitu ubwato mutabano wawe ngo ashishe fike yabangi. Iyo ko marota sisuru wanje. Iyo marota yakureshana. Sasa ningaruka okuna tware niyongo nakufwa. Tokareba garatuna bakazi babiri nyuma. Nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu abambutebe abandi binabakazi 8 barya batebeye kine nyonyine tubiri kushorya borotere ndu. Owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kubanu gutwegesa binji. Nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi ikomizo mwabazyo. Nini nikakutumira ngo cyacora mwana Iyo ngwe niko kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwege Tenkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyene Twegiteho aha programu yareba hindijire ayiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe. Sibona beninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zeze na benyine kokana abana ekediyo kujya ngo ushwe ngo musheja orukutina hanga. Natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Ni wana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukabano yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kunza. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabano batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikirize biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. Ombere kwije juba. Neka yandi byaruka mama Nikumara Ugo mwana ndemeri dore ko mutwara ko nkore noza kushenya makagabando. You are hostan. Oshabira kanga. Omushinja
basho aha nubwo muhame referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please ukuzina namushanga bakoresha bakuzina tata zara umukunda ukwenda kongera umuhereza umbyemizano utaferwa programu y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda otaza muka yawe okitirwa mu busasa n'enaku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa muzanogu rwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwebazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kama sasire kandi dinga chikoraga kechi kukicyambaho otaferwa muzano wa kuchiroru kurgomba kigezi universal actors tunokora cha nuruka hino zakati nokora sene turuka nuruze burka einebizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu obwatuma mutabano wawe ngwashishe fike yabangi iyo ko maro tasisi wanje iyo maro tasisi yakureshana sasa ninga okuna tore niyo kona kufuata tokare bakara tuna bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeje nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi bina bakazi munani baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya uborotere ndu owakuchiroru nugwo muzano ogwota sheme kwa noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagoroho burwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa kashatu no rwa kana shahi ikomezo mwabazyo Nini nikakutumira ngo cyacora mwana? Iyo mbwe niko kwaje muzana bakaba kutumira ngo mutoke. Tenkaruka hano yantino ko mwana nika kwenyene. Mama mwe mwe. Agenda abantu boroshe kamuri kumanyi. Tandikiza bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imo mutense umuringo gwanyo ko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho oro kubanza netubani tuganira habiragiro Nehinda enshonga yizoba nekushitwa Kabozi multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura emisi kireta amanu masyo mubashije hamwe n'abakazi nendijo migasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress nakwatira TV West program neshonga yizoba kandi umuhereze ni Angela na Turina Kabrijo nijawe ngitorera tumwe arashahi na beito tsasire wabo kutandika series ine byabasa kutega nsambe itona etamanda abasa kurebekaho
erizoba nura kabiri kandi shaha ni shatu already ndija kwantujendera chumwe shaha ina program neshonga yizoba kandi omu studio n'abasakubani ntayisa chaplain wakatoje bahare ogon Reverend Joy bemerere kandi turecho ndija kuba ntureba amhondano heyonje iromaka ebirebi ekanisa yo eine mu gace ningashobo journalist bwaci ubwo kubasa kureba ngo emhondano yo maka yabasa kwaho abanyadini bari yomba kora kureba ngo abantu basagarka no maka gabo kandi emhondano yo maka yabasa kuba necendera ningashine kwaho umaka ebirebi nakwaciro program banza waramtseho abantu abayimbare TV West tutanje program yetu nakwaciro ari mnonga mtebekanisa wa program uriya TV West ntwacira kandi nasimahanga mukama wita simwe mwebare kwija kureba TV West kandi mugumeho ahabwe nshonga yizo. Yes sir, Reverend Joy twaza kureba ebirebi hizire hayonzire mpondano yo maka either abashwerine ningashaba kuturamwa bakohabitinga tukabamanya ngo enshonge ziretsereho empondano yo maka kweyonzire ebirebi izo naco beno impondano yo maka ni minji kandi enshonge ziresere tokazubara nizirgaha kandi zahandijo nizirga muntu nizahandijo konka ukitsira mnonga tureba mu kizubu cha expectation umuntu kwakuba naza kuzomaka abanateka kushanga yoki abantu binji bine biteka bitakushana eva kujere mu maka echa kabiri hari yesente ikizubu cyesente esente abagandani bazete nsimbi kandi kwebuzima n'insimbi when economic status y'abantu manyana bashoko kuza kushwera umuntu nota kureba either center zine ningatazine ninga no wene anyway nizeze expectations kugira ngo byake ibintu bija kuterera no jerote nibiterera kandi no bundo umuntu nana yiha yatakashwiri kasenta kayina kakoreka kunka ko kweza kwikayo hija karendijo ekindi kinte kiruho obahunjere nti values shi mbwenu emicwe eyitwabire twineho mbere bihwire ehindukire na nabano kuba borirwe nako kuhindukire hato mwana kwa kuba nasige kayabo atekateka ngo nkwarashangeri kwa kayo yashange taruko eco nace mihonda ne yawo arihe tweta effective communication shincheche okugamba hagati y'abakundine kwetegereza mbwena hagati y'abakundine okwetegereza nabo kwanomanya no mukutandika ruhanga kahanje sensi yone kigambo norukuba nakunda mugenzi we kigambo nchakukoresa kumugambira konka kwakwika kuriya abamwe bunde bigambo bibura bagarka mpira yabo baza computer yabo baza masumu gabo mbweno ko akaka kwata kabakaresirwe bigambo kuganira kuba kuce hat kuba kuce haba musa suspicion umuntu ateka ari mugenzi we cyatagizireki icyatari hariho ikindi kintu cya culture ubuhangwa mbweno buhangwa nubukwate embajibiri nubukwata habashija kandi bugaruka bukwata habakazi omubuhangwa omushija kuyabira shwera atokugura hakundi amanya ngo mukazi yaza kumurebera konka nawe ayine byakureto muka kumurebereza mbwene hati orubajo rwo mukazi nabwe no bwakwikayo no bwakoba nakora ategereza omushija korati kumurebera kandi no mushija nawe areba omukazi atkonka ko tshemerere mweshati hato mukazi abe no yayirebera kandi ayino mushija aze cinje hati nico kikanyere echecho abakazi bariyo makandi berebera kandi abashije bagizireke sabashije twacumenya ubunanizi bw'abantu aha mbwenu ito abakazi ito tiyo tukora umwuga gwitu bwo maka tutakazire ku blaming abashije abakazi mbakora umwuga gwo mu cyo nani kugambira ntitsatuwe ahabwo kuba n'abakazi nabwo muri mutu bagukora kandi nanemera umwe bakora teyinece kutahizaka babuze rogwire bwo korora abana kandi nebariyo ntibakorokwe tubabikora baburogwire bwo kutekera abashija bwo kureberera abashija kandi nebariyo ntibakora tubageretse tubabikora umuntu arabaza kubuza
twena tuyontukora warga mu mukati cyo ngushahiye mwe ningashahiye nkeje shaho kuturya wahikom kashahino so wahika ata umuntu arasa kubuza mpice yonze kuteka kozi yakubikoresa abana homework so shango kazi yes omushija na expecting emirimo yawe kubogikozera 100%. hata mana arga mu mushahina zanyicura seje emirimo yako expecting akishiriza yona iyo mukazi ashemeye kuba nakora no kutegereza ngo ijobe niwe wihura obe ni wateka obe ni kari katitanditsera katugire ngo mwene vyatekwa ati akutegereza obe ni wakora ki obe ni wamwihura konko burihe buwihaha shahina no turotwoyine niwe nogero to mukama yampiro muhwezi otate na wampisi akacayi noreva kandi omushija atakuza kuchikora ubwo kuba naguma ariyo muziraki naguma ariyo musheija mbuye n'ebintu nkebyo kandi harimo n'ekizibu cy'amarwa abantu abamwe banywa amarwa abandi bina addictions bitiwe hata nomanya n'ebyizire yizire bintu bingi imihondano yo mu make bimwe tukabwambira na hano tinisa no kubira byo mukana ari abantu abakurugayo abakubani batitebeza akajati nyoti insigarkayo atomushije ekitwagenderire gukora ticakugira ki ticharukora obeje ni modernity obani post modernity obani bajetera times have changed the days yahindura so many things ombu wanogamba wisha bagamba mu culture ningashi emitwarize na n'ubuhangwa gogo umuntu wo kuza kutorana kuza I'm very sure ntubanza to muzombazire mwe yanjura bamanya eke yarukorgamo ningashi ebyakozera owabo mbwene byona culture agwenshi tujategeza ntubanze twahikoma kano ko tshipa abantu bacikora ninga yekija yabo owo kubugana no yabukana we nuko abamwene bagikora konka abandi tubakugikora ubu yabugana yabukana we nuwoko nondijo no bwakuba yagikozere no bakwenda kumuhwera ngo ekiti kikoro ayanga tinyoni nkoraki ninjikora azema aremeraho kandi no mitwarize na yeyitwa ntugamba hariho mbwene nkoko abana abantu kubabire bakorana basya abana omusha yetwaza ati omuja koreki mbwene nkebyo konka hatu no manya ngo no bwire bwo gumana abana tutubwine omwana nazarwa baby class bamutom boarding da byakuza kutunga ne byakuriye mu ishomero kandi mu ishomero yice ngo hari abana nka 10+ so mushomesa kuza kubabasa nagira ataka kumukata mu utarugamba ato mwana nakora namanyecho mbwena hakuza kwizera kuza kushwerwa kuza kukura bishubwe namanyaki nebyo bitwantugamba nabwe no butabimanya ndacho kiryaho takumanya kozi atakumanya kuteka takumanya mweno makanagire kwenda yoki kandi boarding kane yamba hamwe ne yamba because wahikayo nyoni tumanya ndiyo nkatandika boarding ndiyo P1 bakaba tuje sokozi abatuje soko ari kitanda bakatuje soko hata batuje soko teka so shango umwe aramashomeraga amaga kuyamba kiwe kai katwicereza konka no manya ngo hariho nabazira batakwenda abana babo ngo babakoze semera umuco dere hata no manya ngo nakanyafu bakakihaho hariho umwana abana tubakusyahwa uno mushomesa na wakubire namwegesa nagira ati mfacho muzire kata kwenda kwata mwana we ebyo biryaho sabazire nitwe tweberwa umwuga gwitu abazire nitwe tweberwa umwuga gwitu tuje twaza atekanisa nkomera amagweto gugamba ntukansoringa ababantu batakagayitsurwe naki ekanisa yo eine mu gaci ubwo kureba ngo ebyo obutabanko bw'umaka bwabasa ko yes mbweno muri mugwe kanisa n'umuhango erigenda ekanisa niyo yasigize mbweno nko murumo ahagwo kubayo eine primary to counseling kandi hariyo nebitongore bingi ebikwija bikombe kamakaga ahagwo kuba abantu batakagire mu maka baba bizire neba counseling konka yote kuzayo kubasherura bono bo bakura nibenda counseling bakije
konka n'obutosha na burusande tutura ntubura bwenda n'orikwenda kukwatiraho nawe nakora ki nakwatiraho konka aha primarito counseling ekanisa neyegyesa kuruga aha muntu okwashemereire kuba ari omu buyonjo omu buryo bw'okuza omu maka kuhika aha projects kuhika aha ntima y'obushwere ei tukweta rukundo etwazibweta rukundo egyo kandi ekigendererwa ky'obushwere noho wakitiireho kana Ruhanga mbwene Ruhanga nayenda obushwere bube buta we wenyine nka initiator akagenderera ki kokuba noreeba nk'omukutandika eshura ya kabiri omushorongo gwa 18 ahi yahangiire omukazi nagira ati tukirungi omuntu kuguma wenka omushiija bakugambira ngu tukirungi okuguma wenka omukazi bakugambira ngu tukirungi omukazi kukora ki kuguma wenka konka n'obwakuhikayo kuriyo ekyo kigaruka kimurugaho abura kumanya ngo omuntu ogwo aine value omu magara ge n'omuhwezi we obundi amuhindura nka property ate ebintu bitandikira nkaho mbwenu ekanisa netandikiraho eyorokeje omyoga yona eije kutwara omu kishengye kyawe nomanya obushwere niburuga omu kishengye ariho hakunshemeza omu kishengye okwe nomanya ebishengye biitu nebya tayirizi nebya siminti nebya tarazo nebyaki konka ekanisa nekugambira ekigambo kyariho ngu n'omusiri omu kishengye okwe n'omugira ki n'omusiri ogukwenda kwitirwa otwiza ogukwenda kushemezibwa ogukwenda haza ukabyara embibu haza embibu ekamera embibu ey'okubyara omu kishengye okwo niyo kwija kwihamu ahabw'okuba family niyo eine values ezikwija kureetera ekanisa geni yabaho community yabaho ihanga ryabaho obutabanguko bwarugaho amaka gagumaho. Nija kushaba dusekache omukahumuro bitwana turiyo ntureba obujonanizwa bw'ekanisa omukorwaniso obutabanguko bw'omaka kandi obweyongeire ebirebi twine Reverend Joy bemereire tuje kuzakache omukahumuro tunje obutumwa bw'abashobozi otarga TV West ntugaruka. And that's it for today. Till the next episode. abaturage baryantonde mbarara ibanda kabare tukura n'ibyanga byone bibetorwire omurisa Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral Rubaga ari munije mu ruterane rw'engiro rw'amani n'ibyo kutangaza aha Purification Family Altar Ministries International akabare rwera zone rw'enchi nambi 10 byakihura kabura okurge birashatu na kimwe byo kwa munana okushyebiro bibiri ebyo kwa mwenda 2026 okuruga shayibiri zo mukasheshe okusya shayi 12 zo mwabazyo orutaya yeyise no murisa Ezra na Silvia Mugisha mureta barwira baburi muringo ebimuga empumi abafu b'amatu ebiteta Ruhanga naija kubakiza ijukango Ruhanga ine cyo kutangaza cyawe ecandikiweho izina ryawe Nehinda 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 Nehinda
tabaruka y'umukahumuro hejene TV West program neshonga yizoba umuherezo yine Angela Natrinda kandi tuyon tureba ubujunanizi bwa kanisa umukorwanizo butabanko bumaka weyonjire ebirebi studio twine Reverend Joy Bemerire ogna chaplain wa Katojo Baharwe kandi n'umureberezi obwa ankore tuyon tureba imponano yo makayonere twatserebere tutakagira umukahumuro kandi tuyon tureba ekanisa yisha yakora mu gacininga ine bujunanizi bwaci ukoreba ngo amaka gabasa kuzura ubuteka kandi hondano yo maka yabasa kwaniko Reverend Takajumka humo yono tutangariza premarital counseling ekanise biye kwije kagambira umuntu yenazo mu maka twatwahikashonga yechinje so nisha tuguze tukureba ekanisa nango yirebe yechinje ningaki no mwija mukoratara abanta abashwerere ningashikuba kuzira ebizo babashirira counseling abantu bo batukora counseling ejo omazima abantu nibakikora kandi na families nizikora kandi ne kanisa nizikora hariho n'ebitongore hariho nka marriages fellowship abo abantu abakuba bashwerine emyaka kari 15 mwaka gumwe kari 15 abantu nibabandi bazo mu fellowship ejo kandi bagezaho kubagambira kubashemeriye kutwaza kuba kurgaho bazo mu mothers union ujuhura yes na fathers union abo nabo baryahwe kanisa nejezaho kandi hariho n'abantu abamwe ubundi abakuba bashoyerina batagisero yes nabo bariyo hate kanisa nabo ekenda kubesya hii yabatera kw'ekibina cha Christian women baceto mukazo mu Kristayo konga harimo abakaza ba Kristayo nitwe turumu abo kwa nanye ndi ngo mukazi ndiyo mukazi kandi mu Kristayo mwini twakira abantu bariya batararebera abo kuba tubaragisero nabo tubegesa kugira ngo bagire kubatwazo kubatebekanisa makagabo biti challenges tuzikabura nizigumane zijate nyenda kugambira nka haruho ebitubire nturabamo na ekemwe ekizubu kikarugamba amasumu omuntu kwijane sumu yakagitaho ondija tikatikuramo message yashanga kandi obundi na message nayo neba misinterpreted true obundi areba message atekateke cye kumanyisa kitarcho ekesisikara nangwe waho mbwene sumwezi ninunji konka kandi orundo rubaju n'amakana zo zigashenere ekindi ariho distance marriage no kunara unatandika ninkugambira ekigambo cye sente ariho kuronde sente abantu bashwerana umuntu arinkahi ondija arinkahi haza mbwenu ekigambo cyo kwesigana n'ekintu kikuru munonga trust waba no yesu gomuntu tokuza kumuburiza konki womanye no yijuka ngo umuntu wawe wamushwera nakora nka kuri ayi murebere atikatujenga turyaha umuntu nakora nka hoyima atikuwaheza kuyagaruka hoyima waza kumutaho bambega kure naturata omukana ataha mwata ati nkanye Reverend Joy nijaha nishahi nezi kuza kungaromuka ushanga umushija ariyo na papa ngo nagaruka mukashaha zinganye nabona basana papa no kuba nakimanye kindi yo ninko nabasana butakwisuruza kwijaha nabasana butakwisuruza kwijaha atari hebye bintu bya women empowerment na gender nebyo nabyo mbwenu omuntu kutwara women empowerment nti okutungura omukazi katucheto cyo kutungura omukazi mbwenu hato muntu wo mukazi wenyini nabanza amanya to bantungura tinshemerire kukora byo mukazi ashemerire kugira kukora mwene ejo nibachara kujeta tuingane hato shanga ngu omurori zinaro mbuvunanizi bwo bwoyine wayenda kweringanizana no mugirati no mushija wawe konka women empowerment tekwendo yeringanizo mushija konka niwe ojuro kuwayetungura okwatire kweka yawe urebe cyengu yabaje kansho washanga omukazi nwari ukora mushija atakora washanga omukazi nwakora mushija atakora so hatogo mushija naona ukora nimba ninja no manise employment yes ati nchiba nchimanisa ngu omushija ogo tagi employed
aine project seza kuza kukora haka zikamuretera intasi yeka mbweno muntu wena shemeye kuba ntarengwa aino kuyata izenjira ki eka abashija nambweno nyenda kubashaba wahirwa washanga omukazi wawe aine ekiconco kyokukora nara ino murumo kandi iwe otagwine niwegezaho oronda oburyo bw'okutahiza ki eka yawe aha bw'okuba nyo nimanya ngu abaana nituba nitubegyesa rero fomare ndi omushomezi ngu waba otakubasa kukorera eka kureeta entaasi nawe save gira eki wasevinga hati katugire ngu natandikira aha baana waba otakureeta muka hati bataza kuronda omuntu w'okutemurira embuga hati iwe temurira embuga mwene egyo tentaasya ezaba nizenda kushohoreraho abaana beberebe kashati kyakitatandikiraho nogira ko ari kurara akikora manya kati kintu akakiri kabisa kandi biburi netugambira omu nfumu 2:6 ngu manyiza omwana ogwashemerire kutora kwari kura tarukora ki tarugurugamu hati iwe mwishiki wanje reba tokatiresire sente ori omuvaka mwene hatukora abo inaho emyezi 8 reka house maid tube tumwihireho hati niwobe notasi ekyo rero nyenca karekora beno za university tube tuine sente zo kuhera nyenca karekora jereka yawe niworamanya obuvunanizibwa bw'okuronda entasya yaba you are employed or unemployed but still enshanga yagira omushaija wamutsigomuka weja hakora then wahikayo of course wajangu twingane omukazi nazaja ati obu nasiba ninkore ekyo reka nawe omushaija maybe anabisa omwana ninga amukorese homework ninga teke kasapa kako kuteeka by the tushuku yawe obushaija that is what I think kora kuteeka tukinkoka bomukazi I'm thinking abashaija hariho abakumanya kuteeka n'okukyora abakazi by the abakumanya emirimo kugira upbringing yes hariho abazaire abakugira ngu buri mwana we nashemeye kukora emirimo muka konka kandi atokihikayo omukazi akuba yabarihire oshanga omushaija ati omukazi nanjoga you know emushango hati nk'ebyo ebintu by'okujogana ni nk'embubo ya sitaani n'omuntu n'obwakuba atamujogire ahabw'okugira ngu n'omukazi wateekateeka ngu yakora ki yamujoga n'obundi ahabw'okuba yareeta esente yazimuheereza ngu abe niwe yazikozesa ateekateeka ati ate ogu nantwara nk'omukozi we kandi oriya yayakiira hariyo esente yazikureetera ngu ogire eki wazibazamu kigasereka hati woriya ateekateeka ati nanjoga bw'okuba niwe yampengira ki nangwa n'ondiijo nazangamani hariho omuntu orikushira kwa natugambe akagira ati nyowe nantaguzire enyama omuka nkahika omuka akashanga omukazi yagigura oba nakora oba takukora oba esente yazihahi tinkubirya ebi byokurya omukazi yahiza kugura enyama ati tinkugirya ati ahabw'okuba ninshemeye kuba nshemekwa nimanya ahuzarigeza emboga bwe naaba yazihahi obujunaanizibwa naaba yabwihahi hati noreba oku naaba nakugambire empurizagana communication kumukuba mutandikire kare mukumanya aho orikwiha esente omuntu takuza kugira ati yazihahi ekikuru munonga ekyakuba natiina n'okugira ngu waziha nkaha mushaija ondiijo ati omushaija ondiijo yija kumugurira enyama nkayi omukayi nabasa kuba yazimpa kukora nk'ebyara ninga wabuganaho omuntu waza nari nokora okwezi kuhwire bakwasarare yawe n'omushahara gwawe nonda kugurira niwareetera nawe nangwa nonda kumugurira ahabw'okuba nonda kumubiisa gye konka mbwenu hakutaahamu ekibi ekitukweta siini ekyekanisa erikujumirira munonga kishiishe byaba biboniire ekibi nanakugambire ngu entima y'obushwere n'orukundo kishiisha rukundo egyo kigisiimuura kigihaho hati oshanga n'ekintu ekirungi eky'omuntu ariyo nayorekyerera kitaba kirungi ahabw'ekibi mbwenu ekanisa omurimo muhango gw'okukora nangwa n'enyikiriza zoona n'okugira ngu abantu betegereze batandise ekibi na n'ekigira ki na n'ekirungi that spirit of discernment is very important. Yes. Twija
anyway naneberebe rukundo yesu roho maka akwa no shanga umuntu wazo reka mfagaza yo just kucishiriza emyaka iriyo nentwara nyendo umwana umukaba ariyo no bambuza mushija no mureta ryari owabona wena mukoko hariho no wahereze kutugira ati nyombe nyenda marriage certificate nshohora hero true manya hariho byenye bunatahire umukaza akasigo mushije mu hoteli eyibabire bakorire function umukazi akanazana manya bakuza kushara keki manya mbwenu manya nchana gambire expectation umuntu nabayine bigenderwa binji byobushwere mazimo mushije akasigara mu hoteli umukazi yajatkanze kureba bararumuka bakani bashemiza atkanze kureba bahararumuka taragarukire umushije shamuka gashamwenda shayikumi kumini kana za hetse sorana umushije abonse taragenzerena wachigambaho cyashananke cyaburiyo obuhawa yaryacujuma abantu bundi nibebuza bishuyi bakabagire ngaye hata na distance marriage nayo ninkeje konka hamwe neko kubarira kitanti ujirote bintu birunomo bitwara for granted konko muzugustane kwa kwija yashanga yuwaba witerisho araberaho mtureka wejo gap kandi stane na yejo koresa haro no bokushanga wagamba chincha long distance abantu abaku preferring that kujangu wota hisoro muntu mbwene tokuza kwe buri kwijana ijoro ry'umugore no missing abana nibamba missing tumukuza kure no mana bo haro abantu kutura no muntu urizo chugumere numareba namanyana atkangugambere obushwero bwo kureba bwine empaji z'ubuhamizaho omuri byona empaji yo kubanzana urukundo ahagwo ko umuntu yari yo munyabuzare tubakwikiriza ngo umushwere kawaje uti ni mukunda ogwe nubyikereza mbwene empaji yo kubanzana urukundo konke ya kabiri no kugumisiriza okugumisiriza n'ekintu kikuro mu maka kandi obuturya abantu haruho mushija naro mukazi orumarika abantu nubashobya man is to error omuntu wena nashobya konko omuntu kwashobya habaho kusasara iwe wabanza kwetegerezo tunashobya no kushaba unsasire nashobya then you wait from the other side ya kusasara nari yaremeraho otakaje insasiro orwonori Honda niyeta hwire mbweno kusasarana n'ekintu kikuru nangwa Paulo nakigamba ho munonga rero mu bakorosayi eshurisha to 12 nagira ati mwa abarukundwa of course mwena no bana mukoraki atumujwaro mutumagwe sasi mujiro bucurezi kandi musasarane mugumiserizane no mane hariho kugumisereza then na no kugumiserezana ebigambo ebyo nebigambo bikuru omushwere konkare ikigambo cyo kwikiriza ukargo mudinayo ukareka kureba ubushwere bwananko ukareka kureba ubushwere bwananko ukareba ubwawe ukabwikiriza ukamanyoto bwanje n'ubwobo mbweno bunu bwobo mukamubu wampire nyino kubwikiriza kandi ko kweza kwikiriza mukama yakujerimba bazi wajonwa wayange tibi umuryo ko kugumisiriza nakuyira mu kirungi namwe nabashweri nabakuturebera izo nyenda kubashabiro kujunwa mukikiriza amakagumurumu hazaga makagumurumu mukama kabahere mu mugisha mukabona kusinga Reverend tutakasibire ningasho takahenere program nayinda kuza kantu kacho kaje ngo ine muharawe ija yakuzura tumwene mani ebintu beremere byarema tukabasagarkana iyo nziza kutana no ijo mujuro tugumayo amaka omukasi tayangana ninga itwe kayitu tutwangane tukasi nanye kagumisiriza none nanye tubyanguhi mwene ugumeyo
numvisha kweza nabiterera numvisha kweza nubisolving oshanga umukazi yaba nka depressed muharawe yaba depressed nga bamwitara yo maka wogo umuntu wisha kagamba muharawe ninga shiyo mu kristayo ninga any person yakusura weno no muhaburota hateri genda habireho bwisu bwinji omumaka habiremu bwinazi nubugenda bukuru mu mutumoku omuntu wabariyo nogumisiriza akutega kwita nangwa nondijo mwana urukuba yargireyo okamubiha biho kagarukayo ariho ekigambo kyakweta pretense omuntu apretending ati namukunda kandi ebyo biri sides ibiri n'omukazi naito omushiija n'omushiija aito omugiraki omukazi hati ahwaho itwe nitushaba omuntu kugumisiriza konka worukubarya hamurro orukubarya omukayenyini wakuba namanye kyakurabamu niyo bwanyuma y'okuziika abantu abundebere bisirwe spouses babo ntandikire kutiina nyanti hakiri omuntu yamurugaho akagenda ensi nimpango nyenca kare obundi abana barabagita bagaruke barebane kandi n'obundi time heals heals all wounds ato bundi akanya kakwaho abantu bagarukana dano kugumaho umuntu akakwita na munonga yamukwatire emihoro as a result of addiction abantu bakagira ebitokoza bwongo abantu nibashaba kushwera na hatashemerire kushwerwa abantu nibanywa amarwa obutanyubwa gabagwisaniraro ati omuntu wabire in that insane state noshoberwa ko ragira omuntu tugumayo konka ekyakubire kirico no kugumisiriza yes ekigambo cyawe cyamuhera tukendera reverend mwene ekigambo cyahamuheru abari kutureba nyenda kubasima kandi nyenda kubashaba nguruhanga nkoko yabiro mutandikwa wa byona tube niwe twahereza amakagitu is the beginning and the end, the alpha and the omega. Yes. Kandi Yesu Kristo tahinduka okwabira ari nyumwazyo na hate nukwari no butosha Baheburayo 13:8 mweniwe wanoreba nkanye joy ruhanga yankorire ahabwo kujunwa wamwikiriza niwe nakukora ahabwo kuba niwe ryo mwana we twena turibijwe ruba Abraham nyenda kusima ahabwo kundetaha kugamba n'abantu kandi nanye nyenda kusima ruhanga ahabwo kuba mpireka umwami wanje Perezi nitwe tubyangwi konke mpajezo ishatu nangwa no kwikiriza bwo kuba mukanoza yo omakanoza yabwo kwikiriza ogira amasukabwe cyo utakarebere nuko kwikiriza rero kunda ogumisiriza usasara ureba umwaka gwahwaho ureba gundi ubwa hatwashyamwe imyaka 3 nena ntusima ranga mukamatire biconco by'abana abana batwatirayo no bwanonda kuri mwogero tabana banje no bwanonda kuri mwogero tabana banje nambwe nabana nehuza mpango eyamakagemerireho mbwenu tinkumanya yayo neco gamba konkatwantwenda kwendera no kushaba. Yes, koma seconds abo kubisha zitiza kwayo but of course tokabasa kuba inomuhereza ranga kabura kugenda tatushabire bitu ntubasa kushaba umusekende nkitano twendere program kari ranga tatitwe ranga umwana ranga umoyo kwera twenda kusima bwa program eji twenda kusima bwa TV West twenda kusima bwa barebi kana bahurukiriza mwene mukama twenda kwanjura makagona agarije kana garukubi ngwiwe hango twerezo mugisho makago gagumizemu ahabwe kubeka nunji nekanisa nunji ni hangarunji nensurunji umugisha goranga tatitwe hango mwana hango moyo kwera gube no mutebekanisa wa program eji gube nimwe baba bari ya TV West gube nitwe twena guhangaza makagitu gurekeho generation na generation kandi gutaruturgaho hati nebero byona.
amina yabaye munonga Reverend Joy Bemerire ogunchaplain wa Katuje Barwe kanto batuyo tureba ombujunanizi bwa kwekanisa umukomaraho imondano yo makebere umereza wine Angela Natrinda program neshonga yizoba twija kurenga wakwa ubwire bwitu wa kwayo karo yabaye kuri TVS yabaye kutukunda bitahanda hanga barinde bye bye merari kumisha enshonga y'izuba yabane kushibwaho kabozi multivitamin drink kitasiyo munsi y'amagara marungi nikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress